Good morning, Heart of Repentance family. Welcome sa ato ang panimbahon karon nga semana. It's a new week, another Sunday that the Lord has sustained our ministry, our church, our fellowship. And despite the online setup, He has really showed His grace abounding sa ato ang weekly panimbahon, atong weekly broadcast. And I don't know kung sa dagan sa inyong semana, but for us, we've had a tough week, but we can attest that the Lord is really good, He is really faithful, and we are depending on the Holy Spirit sa iyang gihatag nga joy sa matag-usa nato, no? Not in our circumstances, not in our situations, but He has put joy nga dili makuha sa kalibutan that is promised in His Word. That the Holy Spirit is our advocate. He is the one who produces joy unto our lives. So let us offer these songs, these praises unto the King of Kings. Kay worthy yun siya nga kantahan, worthy yun siya nga alagaran, worthy yun nga daigo na nga to ang buhi nga Dios. Kay He has not just provided for our needs, but He has delivered us from the kingdom of darkness and into His own kingdom, adopting us, no, as iyang mga anak. So we will give Him praise for that. Let us pray. Lord Jesus, we welcome You in this place. Holy Spirit, we welcome You in our midst, in our praises, O God. Holy Spirit, there is nothing we want more than Your presence. There is nothing we want more than Your peace, than Your love, than Your joy. There is nothing we want more than You, Holy Spirit. We honor You, we love You, Lord. I pray, O God, that these songs, Lord, will be a sweet smell of offering unto You, O God. Lord, we have little, but take our lives as offering, Lord. Take our praises as offering unto Your throne, O God. Lord, thank You, Lord Jesus, that through You we can come into God's presence with confidence and boldness. And Lord, musulod kami sa imong presensya, Ginoo. Musulod kami, Ginoo, nga naay pagdayeg ug pagmaya sa among kasing-kasing, because Lord, we were enabled to enter into Your throne with gladness and with joy, O God. Thank You, Lord Jesus, for Your sacrifice. Lord, You are worthy of everything. All our praises, our glory, it belongs unto Your name. In Jesus' name, amen. Today is the day that the Lord has made. Let's put our cares behind, our doubts aside, and let's align our souls. Let's tell our souls that this is the day and we will rejoice in the Lord. Putting my cares aside,
joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you. Yes, you are good, Lord. For you are good. For you are good, Lord. Yes, you are good, Lord. And your goodness, oh God. You have been good since the beginning, before the creation, oh God. Thank you, Lord Jesus. Ginoo, ikaw lamang ang tapos, Lord, sa mga pagdaig. And Lord, we thrive, oh God, only because of your grace, oh Lord. And we exercise our faith, oh God, that you are in the midst of our worship, you are in the midst of our singing, our praising, and that you take delight, oh Lord, when we worship you, oh God, not just with our lips, oh God, but with our lives as offering, Lord. Let's sing this song as a confession to God na wala gayud kita'y mahimo kung wala siya. Ingon siyang pulong. Apart from Him, apart from Jesus, we can do nothing.
morning, Heart of Repentance Fellowship. Salamat kayo sa inyo tanan nga padayon gid nga nagkasuporta paminaw na to live, including worshiping with us online, praying with us online, and listening to the Word of God. Indeed, God is really not limited with space and distance. God is just omnipresent. He is everywhere, and we believe that the same power that we feel in here is the same power that you have right there. It's been a tough week, no? But for I know that it is the grace of God that empowers us, no? Sometimes we go through this season nga usay na mo sa season nga napunta sa sacrifice, di ba? We do everything we can, no, so that we can serve God, but there's just times as well nga we just need the grace of God, no, nga murag kinahanglan lang ta muliniin sa Ginoo ba, nga bisan bitaw daghan bitaw kay mga thoughts, mga negative thoughts, mga negative things nga gakahitabo, you're just there to lean onto the grace of God and really mo padayon lang gid ba. But sa ginaingon na gani the steps sa gingon gani sa pulong sa Ginoo, the steps of a righteous man are ordered by God. So we might not understand it, we might not agree with what's happening, we might not see things working out, no, sa atong kinabuhi, but trust the Lord. He says that the steps of a righteous man are ordered by the Lord. That means it's not because of our righteousness, right? It is because we became righteous because of Jesus Christ. The righteousness of Jesus Christ was placed in us nga instead nga ang ato ang mga weaknesses, ang ato ang mga limitations, ang makita sa Ginoo, ang gakakita sa Ginoo ang sacrifice ni Jesus Christ instead. That's why we can believe, no, that by the grace of God we are made righteous, and therefore we being the children of God, our steps, each and every steps tanan nga ato ang gilakaw are ordered by God. We might not understand that, we might not see that, no, coming into place right now, but believe that when God says that, it will happen, and it is happening in our lives. So before tamo start, no, let's go ahead and start this with a prayer as we always do. Wala kitay mahimo kung wala ang Ginoo. Let's bow our heads and close our eyes. Thank you so much, Lord, for all the good things that you have done in our lives. Thank you so much, Lord God, for everything that we are going through. You said in your word that in everything we give thanks. You might not understand it, you might understand it, it might be a blessing, it might be a trial, Lord. We will give thanks for all of it, Lord God, because you have made us go through things, Father, to get us to where you want us to be. And Lord, let your will be done in our lives. Let your plan, Lord, be the plan of our lives, for your plan is perfect. For your plan, Lord, is for us, Lord, to have a future that we hoped for, because you are the one who knows what we really want, Lord God. And if what we want will destroy us, then remove that, Father. Remove those kind of wants, Lord God, because it is what you want, Lord, that we want to follow. And Lord, I pray as I discuss this, Father God, message today, Holy Spirit, guide me. I lean onto your grace. I lean onto your strength, because it is you who's going to empower us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So our discussion today will be interactions between the physical and the spiritual reality. No, I don't know, maybe the Holy Spirit wants this series to be longer, because one of the body of Christ is very ignorant, no, sa interaction between the physical and the spiritual reality. All we know about are the interactions between the physical realm, or if magtupunta sa spiritual nga mga interactions kahibalo puta, but we don't really know that much unsaon nga magka-cross ba ang realities between sa physical and the spiritual realm. And the Holy Spirit really wants us to understand this, because it is very important, because the interactions between the physical and the spiritual realm are happening even to this very day.
daghan kay no gakahitabo nga mga butang dinhi sa kalibutan nga it is because of the interaction between the physical and the spiritual reality. Last atong gidiscuss ang about altars nga ang altar kay di lang siya halaran, dili lang siya ampuanan, dili lang siya diha ka mag-worship, but there's actually more no nga kahitabo. And altars can be a physical monument or it could be a person, right? And then mauna siya ang nag-act nga kung medium between sa spiritual realm and the physical realm. Nga for example, if ako if ako is tao can be an altar, because the Bible says nga in 1 Corinthians 16, di ba nga we are the temple of God. So if ako I do if magbuhat ko og sala, then ako nang gipadayon og himo nga sala, and then ang spirito nga involved ana nga sala mo duol din in partner ko, that's the time nga mahimo akong altar nga ang mahitabo kay ang will sa usa ka spiritual being, ang will for example will sa demonyo sa ako amo agi mao nang makadungog tag mga tawo nga moingon nga wa na ko kahibalo unsay nahitabo, ni ngit-ngit na lang akong pananaw, din pagka balik na ko sa akong pamuot nakapatay na ko. That's actually a indication no nga na ni altar of death ba nga na-establish bitaw sa usa ka tower. It can be any kind of spirito no, an altar of anger. But in the other hand, di ba, the reason why I explain it first negatively is so that nga mas makasabot mo. But it's the same thing. If you pray and you pray and pray, wala pa kay mabatian nga power, but once the Holy Spirit which is inside of us, again Holy Spirit wala sa gawas nato. If we are the children of God, the Holy Spirit is already inside us. Then the Holy Spirit inside us can empower us, di ba? Makikpartner si Holy Spirit nato para ang will ni Lord, ang perfect will ni Lord mapahimo gyud sa ato ang kinabuhi. That's why we are called the ambassadors of Jesus Christ, because through sa atong kinabuhi mahimo ang kabubuton sa Ginoo. Through sa atong kinabuhi makita nila ang love sa Ginoo, ang mercy sa Ginoo, ang grace sa Ginoo, nga although bisan kita unworthy bisan kita daghan tag limitations, but God will empower us no to be able to preach the gospel to other people. That's why we want to establish the right altars in our life, because we are a temple. Dapat dili ta templo ni Satanas, dapat templo ta ni Holy Spirit, di ba? Because that is our identity. And that's the reason why we establish an altar of prayer, an altar of worship, an altar no sa atong kinabuhi nga mag-glorify ang Ginoo. We want to be an altar of prayer. That's why God wants us to pray and pray and pray. And now, ato ang discussion is about the interactions between the physical and the spiritual reality, which is worship. So worship, no, there is more than just songs no sa worship. There's just more than the things that we do. There's actually a lot of things happening in the spiritual realm when we worship. Makita nato na tanan no unsay ato ang mga unsa nga mag-interact ang physical ug ang spiritual reality through worship. So nakadungog mo agtong sa mga tawo nga nakadungog, nakakita na share mo sa Facebook, daghan kaayo grabe kasubo pamalandongon. Last Saturday nag-concert si Travis Scott. Sa mga wala kaila, si Travis Scott usa na siya sa pinakasikat nga mga rapper karon, mag-rap ba sa Amerika. Dayon nag-rap siya sa Houston, Texas no nga naay 50,000 katawo ang ni uban. Literal di na siya pasubra sa 50,000 katawo ang niadto sa iyang concert. Walay social distancing, kay grabe kayo kadaghan ang nangabot. Pagkahuman sa concert, kabalo mo nang say nahitabo, during sa concert naay 8 kapatay ug 300 katawo ang injured. And then ang naanay mga ambulansya nga ni adto no, daghan kay mga ambulansya, ang uban nga mga tawo kay di naman kagawas tungod kay 50,000 ka tawo lagi nagdikit, gipang ana na lang ang mga tawo kay gipang unsay tawag anang gipang ana na lang sa ibabaw, ipaagi through sa audience sa ibabaw ba, dayon ipalatay-latay na lang, dayon iadto sa kuan, pero naagi poy 8 ka mga tawo ang namatay. And then people were actually non-Christians and Christians are saying nga grabe daw kayo, murag naa daw murag daw ang ingon sa mga daghang kay mga interview no nga niingon sila nga mura daw og concert sa impyerno. Niingon sila
nga wag na siya kasabot kay ang hangin daw kay grabe daw kay kabaga ang hangin nga maglisod sila ginhawa, then naay mga naapagay mga tao nga magkuan needle prick sa mga wa kahibalo. Ang needle prick kay mga tao na sila nga moana sa concert, then manusok magdala sila injection, then while ga concert ang mga tao tungod kay sa daghan ng mga tao ilang tusukan og injection ang tao, then pagtusok nila sa injection simpre yung tao it's either mahay or maunsa ba ka. So mo po tay factor no nga daghan kaayo daghan kay nga part po to sa nahitabo sa disgrasya. So bottom line, grabe kagubot ang ningon ng mga tao nga naa na giday demonyo na makita pag mo ni mga kuan niha mga tao ni nga dili tanan ni manuog Ginoo na iba dili ko Ginoo pero niingon gid sila nga murag gid ga concert sa impierno. And then and once I look at the concert, grabe jud kay ang spirit of death nga ma-discern nimo ba nga grabe bitaw nga gi-inhabit bitaw gid ni Satanas ang kuan ang lugar bitaw nga grabe jud kay ang spirit of death no, ang spirit of violence nga na dito mao nang ang mga tao kay grabe jud kaayo ka mga aggressive, di ba? Mo isa sa parties nga daghan kinas na injury kay na stampede na natumban og mga tao nga dili gid daw ka kaginhawa. So and that is in the Bible, di ba? Kita mo sa Psalms 22 verse 3 atong basahon gani. Gingon diha sa pulong sa Ginoo nga but thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. So makita nimo nga once we worship God, once we praise God, He inhabits. It means nga muana ang presensya sa Ginoo ba. Mudwell siya diha pag once nga naay praises nga mahitabo sa iyang mga katawhan. And then next is simpre si Satanas again. Di ba ka-create si Satanas, di ba? Mukapira ba siya sa unsay gabuhaton sa Ginoo. Iya biyang ga-i-copy ra din, yang ga-i-pervert ba? Iya bitaw nga iyang gakwaon ang purpose. Diba? Iyang gakwaon ang purpose ba sa gusto bito ipabuhat sa Ginoo. For example, God gave us life, but Satan came to bring death. Jesus came down to give His life, diba? But Satan came down right here to steal what should be ours. So, Satan actually cannot create himself. He is not a creator. He is a created. Dili makabuhat si Satanas. Binuhat lang si Satanas. Manang ang iyang mabuhat kay awaton ra niya unsay naa sa Ginoo, then iyang balihon nga ganahan niya unsay iyang gusto buhaton. And that's actually what happened right here. Instead of God inhabiting the place because people were worshiping Satan, because people were worshiping people, Satan inhabited the place. That's why grabe kayang spirit of death na dito. Liman ka nang 8 ka buok patay concert. Kano sa ka nakaagtog concert? Ako daghan ako concert na apilan. Nakaapil ako concert sa concert sa Jesus Reigns. Shout out sa Jesus Reigns by November 30 na Jesus Reigns di na to nakalimutan. Nakaapil ako concert sa Planet Shakers. Wa pa jud ko kita ever nga nay namatay sulod sa concert, and then 8 ka buok patay. Limang ka ana unsa na nga kuan na pag ito isa ka nurse nga makita mo niya tanan i-review niya tanan sa YouTube pag once nga man mo paminaw ni isa ka nurse nga ingon gid daw siya nga daghan na kay siya nakita na part man siya sa emergency room, ingon gid daw siya nga grabe daghan kong nakita ng mga tao nga kamatyunon sa hospital ni ha, mga tao nga kamatyunon, mga tao nga cardiac arrest, mga tao nga naglisod og ginhawa. Pero grabe gid daw kaayo ang iyang nakita dito nga way worse pa sa tanan nga iyang na-experience sa medical industry in ana ka grabe ang nahitabo sa lugar. And then people are still going to say, wala may demonyo na mga Kristohanon karon, even karon mingon nga dili man ginang mga demonyo makaapekto nato, dili man ginang mga demonyo makakuha nato. Naay mga Christians nga na dito ambot lang ka Christians baka, but they're claiming that they are Christians, nangadto sila dito. And then they even said nga mabatian gid nila ang demonyo. Grabe gid kaayo ang kuan. Liman ka, this is not normal. 8 ka buok patay, 300 injured. That's what happens when you worship Satan. That's what happens when we listen to music that are demonic. Satan inhabits you. Satan inhabits that thing you are singing about.
naa si Satanas diha ba kay kung kita magdayeg tas Ginoo, naabi ang Ginoo. For example kaganihan nagdayeg ta, naabi ang Ginoo, nagbelieve ta nga naang Ginoo dito, yang gi-inhabit atong praise, like naminaw ang Ginoo sa atong praise, gaka-glorify siya sa ato ang praise and worship, gakahimo iya ang will tungod sa ato ang pag-worship. And that's exactly what happened right here as well. But instead of God, it was Satan. Because instead of us, the Bible is saying that in Romans, right? Nga dapat imbis kay kita magdayeg ta sa nagbuhat, ato na nung gidayeg ang mga binuhat. Atong gidayeg, imbis kay idayeg na to ang Ginoo, atong gidayeg ang music. Imbis kay dayigon na to ang Ginoo, atong gidayeg ang tao, rapper man na, performer man na. Imbis kay ang Ginoo ato ang dayigon, ang demonyo ang gidayeg sa mga tao. And how do you worship the devil? You worship the devil by listening to the music of the devil. That's why we have to be careful. Although mingon ko ani nga dili tanang rap music kay gikan sa demonyo, naay mga rapper no nga kuan jud makita gini mo ang ilang kinabuhi, mga ilang gihatag bitaw para ma-glorify gid si Lord. But actually kanang mga makita nimo sa internet kanang mga rapper nga about drug, sex, violence ang ang theme. Grabe kayo ang tao gani, isa sa nakakita mo, makita niyo sa YouTube, isa sa mga lyrics sa rap ni Travis Scott, mao ni giingon, it ain't no mosh pit without injuries. So unsa may pasabot ana sa Bisaya, dili daw na tinuod nga rap concert kung walay tao nga mga piang, kung walay tao nga mga madisgrasya. Imagine ang tao pag once nga ga-worship sila ni Travis Scott, pag once nga gi-idolize nila Ludi Travis Scott, Pit Malu Travis Scott, pag once nga ilang gi-look up, then makadungog sila ana nga lyric, ang will gid ni Satanas ang mahimo. Mao na ang mga tao, grabe kay ka-aggressive ani nga concert. Mao na dahang kay patay mo ng 300 ka book injured because Satan inhabited the place. There was the spirit of death, there was a spirit of violence in the whole place. And then the sad thing is, bisag si Travis Scott nakakita na siya og mga ambulansya, wala gyapon hununga ang concert, padayon lang gyapon siya og kanta, padayon lang gyapon sila perform. Ang mga tao ni saka na sa stage kay ipaundang na lagi ang concert. Wa gyapon nila undanga kay nga naman. Ngano wa man undanga? Because that's what Satan wants. Ang wata ng daot og tao dinhiya, ang atong kontra is si Satan ngini fully og inhabit sa whole place. And that's the problem, because even though people are actually doing this unknowingly. Tanaw si Travis Scott naghimo siya og apology video nga tan-aw nimo sa iyang video, murag gid siya og wa gid siya kay balon sa iyang buhaton siya nga prayers are sent out to the family. Gamahay gid siya kay nga naman wa siya kay balo nga mao toy mahitabo sa iyang concert. Kaning mga tawo walo ka buok na matay. You think na isa ani nga nag-expect nga ana nga day mao na ilang last nga day? Wala oy. And you think Travis Scott og ang management nag-expect nga naay 8 ka buok patay ani nga adlaw? Wala oy. But it happened because they did the will of Satan. Knowingly or unknowingly, I don't know. But the thing is, Satan can actually make his will be done sa mga tao, knowingly and unknowingly. That's why God wants us to wake up. God wants us to be vigilant. Check the music you listen to. Check unsa ng mga butang nga mga grabe kaayog influence ang worship, di ba? Kabantay mo, maminaw mo, bisag ako pag makadungog ko na-deliver na ko, pero pag makadungog ko budots nga ko ansayo sa nga sound sa jeep, mo action ana ako ang ulo. Or di ba nga bisan dili ka broken hearted din maminaw ka ng mga hugot nga mga kanta sa internet, murag matulala na puding ka din, murag na puding kag ma-broken hearted na pud, because Satan can, what you listen to is what you worship, and once you worship Satan, you actually can do his will unknowingly. That's why we have to be vigilant. That's why we listen to music that glorifies
makapahimo sa will sa Ginoo, sa mapahimo ni Lord ang iyang will ba sa ato, di ba? Sa gingon sa ato ang kanta kaganiha, di ba? Kanimo lang ako magadaig, kanimo lang igatugbaw ang tingog ko. Dili sa mga tao na itugbaw atong tingog. Pila ka mga tao ang nagtugbaw sa ilang tingog sa concert ni Travis Scott. Grabe nilang syagit, pero grabing kamatay sa mga tao. Imbis kay ang Ginoo ang daigon, imbis kay sa Ginoo na to itugbaw ang atong tingog, basta kay sa Ginoo na to itugbaw ang ato ang mga pagdaig. Ang mga tao, gitugbaw nila ilang pagdaig sa mga tao o sa demonyo. And that's why it is a mess. Di ba? Grabe kay kagubot ang ato ang kalibutan karon. Left and right ang mga tao gapakamatay. Left and right ang mga tao na depressed. Left and right ang mga tao. Then wala sila kay balong. It is because Satan is actually doing his will right here. And then us Christians who understands this, we have to fight back. That's why we are here in the deliverance ministry. That's why we cast out ng mga demonyo nga mga gasamok-samok sa mga tao, because we have the power to go against the kingdom of darkness. But the thing is, we just don't know it, or we are not equipped. And that's why yung ng Bible, di ba? Na put on your full armor. Put on your full armor so that you can stand against the enemy's schemes. Kung sige nga sa pulong sa Ginoo, isulob ang armadura. Kay dili day nga gisulob na lahos. Kinahanglan kita day mosulob, no? Unsa man ang armadura sa Ginoo kanang giingon sa Ephesians chapter 6 ba nga belt of truth, di ba? Or di ba ka sandals of peace, a shield of faith, ug daghan pa na diha sa Ephesians chapter 6 nga dapat sulbo nato. And grabe kayo ka sad no nga makita ba. Then the thing is, people just sees this as a physical phenomena, nga physical nga paghitabo ba. And this is what happens. This is what happens when the physical and the spiritual reality interacts through worship. But here's the thing though, I just spoke it about negatively right now, kay para mas mag-gets na to, kay for some reason mas makagets man ta kung ato ang i-explain physically tanan ang mga butang or mga examples nga makarelate ta. But here's the thing though, if Satan can have his power manifested through worship, the more na noon nga the more ta nga dapat makahibalo nga kung mo-worship ta sa Ginoo, mas grabe pa nga power ang mahatag sa Ginoo, mas grabe pa nga peace ang mahatag sa Ginoo, mas grabe pa nga deliverance, victory ang mahatag sa Ginoo. Tan-awa gani sa Acts chapter 16. If you read that, we're not gonna read it all together. So si Paul na sa usa ka adlaw si Paul na priso siya. So in Acts chapter 16, diba? Paul and Silas agtong naa sila sa prison. So ang nahitabo kay naa sila sa usa ka prisuhan, kay gipriso sila tungod kay naa sila gibuhat para sa Ginoo. So pag hitabuan na kay gipriso silang duha, and what they did was they were actually singing hymns to God. So while si Paul o si Silas gipriso tungod sa ilaang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, nagkanta sila og mga kanta para sa Ginoo, din ang mga piniriso na minaw nila. Oh, suddenly, no? Naay earthquake nga nahitabo. Then grabe kay earthquake nga nahitabo no, dayon ang mga tao tungod sa kagrabe sa kakusog sa earthquake, ang prisuhan naguba, din ang mga piniriso na kagawas. Dayon ang nagbantay sa prisuhan, nagganahan na ta magpakamatay tungod kinahadlo kay siya unsay mahitabo kay daghan kaayo mga piniriso na kabuhi. But what did Paul say? Paul said, ayaw upatya imong kaugalingon, naarami din hitanan. And then Paul ended preaching the gospel to that jailer, nagbantay sa jail, and then he received the salvation. You see the power of worship, church. Nagkanta rin sila hymnal ha din tungod ana nakabuhi sila, nakagawa sila dayon na save pa tong jailer. That's the power of worship.
That's why we have to, it is very important. That's why I really say to everyone, no, permintigin ako na ibalik-balik ug ingon nga whenever we are in doubts, whenever there's things no nga gakas down nato ba, unsa ba natong giagian sa budget ba na, sa ato ba ng pamilya or sa ato ba ng future, listen no to Christian music, kanang mga i-make sure po na kanang mga Christian band kay dili na sila mga kanang ganahan din nga i-glorify ang Ginoo, makita sa ilang life. Listen to those kind of music because worship has power. That's why when you sing it, no, musing ka sa Ginoo nga, Lord, ikaw ang ako ang dalampanan, ikaw ang akong paglaom, Lord. So that actually strengthens us, no? That gives us strength because when we worship God, He inhabits our praises. Muna naa ang Ginoo diha. And once, di ba? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung asa ang presensya sa Ginoo, naay kagawasan. Kung mag-worship ta sa Ginoo and then God will be there, naatay kagawasan gikan sa kabalaka, naatay kagawasan gikan sa mga tunglo, naatay kagawasan gikan sa mga sa mga kawalay paglaom, naatay kagawasan gikan sa kagulanan because God is the source of joy. God is the source of peace. God is the source of blessing. That's why we worship God. No? And this is one of the reason nga dapat gid nato mahibaw ano kung unsa gid ang realidad ba niini nga ni ani bitong worship. Now, what are the three types of worship? So we're just gonna go through all of this. First is idol worship. Unsa man ang idol worship? Katong ilang gibuhat adtong Sabado, katong concert ni Travis Scott, that is idol worship. Ilang gi-worship ang tao, ilang gi-worship ang demonyo. If you look at later no ang mga videos, grabe kayo ang design sa place kay demonyo. Ang gisuot nga t-shirt ni Travis Scott na ay demonyo. Then ang ilang stage kay murag naka-design og cross. Nga murag ang point is murag gitumban-tumban nila ang cross ba kay ang design sa stage kay murag cross. Then grabe jud ka demonic ang lugar gyud. That's why there's a lot of people dying because the spirit of death inhabited the place. And then unsa man ay kwan? What happens? You actually become who you worship. Di ba? You actually become who you worship. That's why if you worship a dead statue, ang hinimo nga mga larawan, you become dead yourself. If you worship money, mahimo po kang dagway kwarta. Di ba? Unsa man, di ba, kadungog man daan ang kanigin tawhana, dagway ginig kwarta. Kaya nga naman, you become who you worship. O di ba, gi-worship mo pagkaon, kay puro, sige ra kaganang kaon, di ba, kadugay, mahimo kang dagway kaon. Because you become who you worship. That's actually the reason why we want to worship God. Because we are created in the likeness of God. And because we stopped worshiping God, that's why we are becoming more about the other things. Mura na tag demonyo or mura na taog dagway kwarta, di ba? And we want to avoid that. We want to worship where the worship has to be given. And worship is to be given to God and not to anyone else, not to ourselves, not to other people. Di ba? Makita mo ning uban nga grabe pag sila mo worship sa ilang kaugalingon nga kadalihok picture, kadalihok ingon ani, kadalihok selfie, kadalihok kuan. Kanaman they are worshiping themselves. Di ba? Dapat ito word, di ba, nga narcissistic? Nga sa pag-worship sa self ba nga na-amaze sila silang kaugalingon, and then when you look at narcissistic people, walay ganahan nga makig-uban nila. Kaya nga naman, absorb sila sa ilang kaugalingon ba? That's why we actually pray for those kind of people nga ga-worship mga idols, ga-worship mga binuhat ng mga butang, because we don't want them to be like those. We don't want them to be dead. We want them to be alive. That's why we worship the living God. Because when you worship the living God, that's where life comes. Diba, daghan mga tao ingon sila nga buhi sila pero paminaw nila silang kaugalingon kay patay na sila. It is because they did not worship the living God. If you worship the living God, God will give you hope.
God will give you strength, no? God will supply, no, what you need. Whether that is spiritual, whether that is physical or social or whatever it is, God can give you that. We have to stop worshiping idols. We have to stop worshiping anything that is created. We only worship the Creator. Amen? And next, idol worship. So, una, idol worship. Sunod, idol worship. What does it mean? What do you mean by idol worship? Idol worship means when you worship God with your lips only. Kung sa baba lang, this is what happened to the Pharisees, no? O mga teachers of the law sa panahon ni Jesus Christ. They sounded holy, pero dili makita sa ilang kinabuhi. Matthew chapter 15 verse 8. Let's read it all together now. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Jesus Christ said this himself, nga ang mga tao, daygon siya sa ilang mga baba, pero dili makita sa ilang kinabuhi because puro ra sa baba lang, dili makita sa ang kasing-kasing, wala pa mabago. Di ba? That's why it bali, di ba? Kasagaran sa ato ganahan ta mag-work on sa atong character. Dayon ang mahitabo kay kung ang imong kasing-kasing wala pa mabago, ang imong character nga ga-work on mo mobalik lang gyapon ka sa unsa ka sa una. For example, kanang mga tao nga wala pa mabago ang kasing-kasing, then gapugong-pugong ra, di ba? Og naay mga problema ang mahitabo, magpugong-pugong ra or abusaran, magpugong-pugong ra. Pero kung wala mabago imong kasing-kasing, mubuto ra ka na kadugayan. Pag buto nimo, mas grabe pa noon ang imong mabuhat nga sala. Kawante ka ng mga tao nga maghilom-hilom ra, na maghilom kung kasabaan maghilom-hilom ra din pagkahitabo, pagka nahitabo na lang nakapatay nagtao. Kaya nga naman, character man ang gi-work on. Wala man nabago ang kasing-kasing. Church, it should be the other way around. We should pray to God to change our hearts first because only God can change the heart. So that the right character will come out from us. Dapat ingunana, church, dapat it is our heart first that has to be changed. Anything that you want to work on in your life right now, I want you to focus first nga, Lord, bag-uha akong kasing-kasing. Dili ko makabag-o sa akong kasing-kasing, ikaw ragid, Lord. And then that's where the right character, no? The character of Jesus Christ, no? Nga mahatagan tag empowerment nga mabuhat ang gibuhat ni Jesus Christ ba nga maka-bless sa ni curse niya, maka-forgive sa mga nakasala niya. So don't work on your character first. Work on sa imuhang pag-pray nimo kang Lord nga i-change ang imong heart. So that's where mao na siya ang sakto, no? So, because we don't want to be idol worshippers. Now, next, what is the third? The third part is ideal. Mao ni siya ang ganahan sa Ginoo, no? Ideal worship. So, what is ideal worship? Ideal worship is when we worship the Father in spirit and in truth. Sa spirito ug sa kamatuoran. It is in John chapter 4 verse 24. Again, read it with me because this is very important, no, nga makadungog ang imuhang kasing-kasing niini. God is spirit, and His worshippers must worship Him in spirit and in truth. Ingon sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo spirito ug tanan nga magdayeg kaniya sa spirito o sa kamatuoran. That's why when we worship, di na ta makakitag mga figure, no? Di na ta makakitag mga hinimo nga mga butang. We worship God directly because God, di ba, sa ingon sa pulong sa Ginoo in Psalms 22:3, God inhabits the praises of Israel. Wala man ningon ang Ginoo nga kinahanglan pa mamuhimog mga ribulto para ma-feel ninyo nga nagdaig mo nako. When we worship, di ba, atong kaganiya, we believe that when we are worshiping, God inhabited our hearts, our place, where we are. Because God is not limited with distance. Nga the same Spirit that is moving right here is the same Spirit that is moving right where you are right now. Asa kadapit, naglihok ang Spiritu sa Ginoo diya when we praise God because He inhabits, He's there, He listens to us, He is glorified when we worship Him.
That's why we have to worship Him in spirit and in truth. And that's a problem as well because most of us, born again, diba, di naman ganahan mag himo-himo o mga ribulto, di ba? But sometimes, although we worship God in spirit, but sometimes we don't worship God in truth. What is the difference between worshiping God in spirit and in truth? Worshiping God in spirit is worshiping Him nga by faith ba? Nga Lord, di na ko kinahanglan makakita og ribulto para ma-feel na ko nga naa ka. Right here, nagkanta ko, kahibalo ko nga naa ka Ginoo, na minaw ka nako. You are supplying, you are giving me strength. That's why some of us know when after we worship, or di ba ka, sometimes some of us after we listen to Christian worship, muratag ma-revive o balik ba? Because God inhabits worship. God inhabits when we praise Him. So, but what is worshiping God in truth? It is in Romans chapter 12 verse 1. Let's read it together, church. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Wow, what is true worship? True worship is when you offer your bodies as a living sacrifice. Nga Lord, I wanna be used by you. Lord, bisan kapoy magampo ko. Lord, bisag lisod mga lagad ko. Lord, bisag di ko wa na ko kasabot unsay nahitabo mo padayon ko. That is true worship. Because we are not just called to worship God in spirit. We are also called to worship God in truth. There are times no nga og magdayig ka wa kay mabatian, maladyo kaayo. There are times nga og maminaw kag music, murag moabot ang time nga di na ka ma-inspire, but God wants you to worship in truth, meaning you have to sacrifice nga Lord, I offer my life to you, Lord. Wa ko'y pakialam unsa ka lisod, wa ko'y pakialam unsa daghan ko wala masabti, daghan ko wala mahibaw-an, Lord God, but Lord, I will look upon you, Lord. That is true worship, because we want to worship God by faith, that is founded in the truth. That means nga dapat mutuo kita unsay giingon sa pulong sa Ginoo sa atoa. Diba? That's why we listen ba ugmingon ang Ginoo nga endure, diba? Mo endure kita, church, because everything, all of these things, nga ato ang gibuhat para sa Ginoo are the things that is not in vain, are the things that are eternal. Tanan nga gi-appreciate sa mga tao dinhi sa kalibutan, fortune, fame, o unsa pa man na diha, those are all gonna be gone one day. Mao nang ayaw gi kay padala ng imuhang mga kaila nga nga gabugal-bugal sa Ginoo, maapektuhan man kita ana nga naay magbugal-bugal sa Ginoo, or di ba ka naay mga tao nga dili motuo sa conviction nga gihatag ni Holy Spirit nato. Nga sobraan naman po nang ilaa, or di ba ka naay mga tao nga mubiya nato kay dili ganahan ani nga ministry kay hasol, kapoy, di ba? So remember, church, nga all of those things, ang gipangita dinhi sa kalibutan, mawala ra na tanan. But it is these things that we are doing right now when we listen to the Word of God, because it is the Word of God that will never, diba, heaven and earth will pass, but His words will never will. Kaning mga pulong sa tigingon sa lyric na to kagani, ang imong pulong maoy akong kadato. And that is true, church. Those very words are more, the very words, the promises of God are more valuable than gold. You might not understand that right now. We might not understand that right now. But I know someday we will. Na Lord, tinuod yun, Lord, nga ang kaning mga pulong nimo, Lord, nga akong gihawiran, mas bililhon pa ni kaysa sa mga pangandoy, kaysa sa mga kasikat, kaysa sa mga bahandi nining kalibutan. Because when time comes,
when God will sit above His throne, when we are finally with Him, we will gain eternal rewards, no? Kaya hindi mo nagigon sa pulong sa Ginoo na if you wanna have faith in God, you have to believe that He exists and He is a rewarder. So ang Ginoo mo, kung naakay pagtuo sa Ginoo, dapat naakay pagtuo nga naagyud siya ug siya mo ganti. Because God is a rewarder, church. Manabla man ang kalibutan nimo, manabla man ang mga tao nga imong gisaligan, pero di katablahon sa Ginoo. Let us pray. Heavenly Father, thank you for this Sunday morning that you have given to us, Lord. Thank you so much, Lord God, for making us understand, Father, that there is more to worship, Lord God, that, Lord, you inhabit the praises of your people, that when we worship you, when we praise you, Lord God, you are actually there listening to us, getting glory. You actually are glorified, Lord, when we praise and worship you, Lord God. And this is what we want to do, Lord God. Lord, all we can do, Lord, is to worship you, Lord God, because we can never give anything back to you, Lord. You own everything, Lord God. It is you who created all things, even us, Lord God. Bisan ang among kinabuhi, Ginoo, kanimo nagikan, Lord God. That's why, Lord, if there's anything that we can do, that is to worship you in spirit and in truth. We will worship you, Lord God, nga di namin magtanaw mga ribulto, di namin kinahanglan mo tanaw mga tao, Ginoo. When we worship you, you are there listening to us, Father. And we also worship you in truth, Father God. We offer our lives, Father. We don't want to worship you with just our lips only. We don't want to worship you with just lyrics only. But Lord, makita, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord God. That's why, Lord, change our hearts, Ginoo. Baguha ang among mga kasing-kasing, O Diyos, and let the right character, Lord, bring forth from you, Lord God, through our lives, Father God. Kay ikaw, Ginoo, ang source of goodness. Ikaw, Ginoo, ang source of kindness. Ikaw, Ginoo, ang source of forgiveness, Father God. And Lord, help us, Ginoo, to not burden ourselves, Lord God. But Lord, instead, Lord God, we put all of those burden upon you, Lord God, because Lord, you care for us. Lord, ikaw, Ginoo, concerned ka namo, Ginoo, nga wala na may dili man concerned ang mga tao namo, di man concerned, Lord God, ang bisan kinsa kanamo apan, O Dios, with knowing that you are concerned sa amo ang kinabuhi, that is already enough, Lord God, because you are enough, Lord. And Lord, I pray that as we live a life of worship, Father God, Lord, let, Lord God, your strength be upon us, Father God. Lord, give us the strength, give us the courage, give us the faith, Lord, to endure and to fight and to never be afraid, because we know the end story na kahibalo nami, O Dios, sa tapos niini nga storya, Ginoo, that we might be going through battles, we might going through struggles right now, Lord God, but Lord, we know that at the end of the day, it is you who is going to be victorious, and because we are made your sons, we will share that victory with you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Have a blessed day, church. Church, want to partner with us in the ministry? You can through your giving. Here are the following giving options. For your tithes and offering, please take note of the following details. Thank you for investing in the expansion of God's kingdom. This is our faith for His provision. Don't forget to invite your friends. See you next week.